Hrvatska je nas dovela u ovu situaciju u kojoj nas je dovela. Znači, prvo u Washingtonu, zatim u Daytonu. Hrvatska je natjerala te naše tadašnje predstavnike, kakvi god onda su bili, znači da prvo potpišu Washingtonski sporazum s kojim je se uspostavila Federacija Bosne i Hercegovine, koja je naknadno trebala ući u konfederaciju sa Republikom Hrvatskom. Da. Danas apsolutno nitko više od tih stvari ne spominje, pa evo, možda ne bi bilo loše, pošto je Mate Granić danas specijalni savjetnik Andreja Plenkovića, da ga napomene šta je tada potpisao. Pa nas je ponovo Hrvatska natjerala, da napomenem opet za ove vaše gledatelje koji to slabije prate, na potpisu Dejtonskog sporazuma naš predstavnik Hrvata iz Bosne i Hercegovine u Dejtonu to nije potpisao. Tek nakon više pritisaka od međunarodnih faktora iz Zagreba je to potpisao u Parizu i zato se zove Dejtonsko-pariški sporazum. Tako da Hrvatska, po meni, moje mišljenje, ima obavezu ne da se skrbi o nama kao poluretardiranom nekom daljem rođaku, nego da nam vrati ono što smo imali. A imali smo puni suverenitet na teritoriju koji smo mi kontrolirali. Sada ne mislim ja da on to mogu raditi čarobnim štapićem, ali ne treba se sve svesti na to hoće li Grlić Radman otvoriti spalionicu animalnog otpada u Kaknju i da to bude osnovni projekt Republike Hrvatske, nego da se zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, već ako imamo, zahvaljujući vladi Zorana Milanovića, te hrvatske osobne prebivalištem u Bosni i Hercegovini, pa da Božinović jasno diferencira postoje li Hrvati u Bosni i Hercegovini ili mi svi spadamo pod istočne susjede, kako nas je nazivao u COVID krizi. Znači, Hrvatska bi trebala konačno preuzeti ono što je potpisala pred Amerikom, pred Rusijom, pred Srbijom i u konačnici na šta je nas prisilila.